onipa bi ni ho a mesi ni pisi ni tase emra man kwa wo man mu so obesi adiye kwai ebisa 1992 constitution ebesi 2001 2022 2020 2021 2022 no ya mra pon no mra bi ni ho a emma even judges kora kwan say emma wo bi hyenko na nkom hye no koye threat nko ade a ene yekwam bia so benya problem ntinkom hye ho meso me hye nkom ni bi ntime condemn the onto hye sankom but you see God reveals and to redeem onyame chire osi amakwai too much GH na munuyaba na ama owusua eni na nei eni mede hia na Stefan Sembia betudwa edika enti na menemo bede hia na bisafo ye nua be ma bi ede Sembia betudwa na ho ne nsem keka emu a ayade a se asem ebesi a wonye odikan ehunu asem no ansana esidiefe na ediye no bi Emma from a year previous links or the better abonta and stories be or the better on the social media platforms no say in some years see atwam wo man mu no wo di kan huni editu da nan so na say di hu nsem akofo ma amanfo huni say obi oka doom prophecy bia anya papa no etinese ama amanfo enintimi enkodi eche say ensem no bi kra no eye papa ye bishop Daki what most of that lighthouse chapel ano ne ba wo bewu na nsen ya say ho ensem ba bonti areho kwan so no wono kra sem ohu kan October last year na afei ensem na beto jo no so ede aba na enei wo ba bonti a wo say ohu say one of the richest family wo man Ghana mu despite nebusua no wo mu edi areho atese Ghana for ya kan wo mu ho aye no mu edi areho abom atese osu abefio na asemi na sechepa anything owu ana na we so no se ne waka bi pen ama amanfo age atum se esiye waka etwemu ansa na asem no isi no nti ye betimi age atum aye ho adwuma na se waka ne tra ye ntwen enhwese asem no besi ansa na ehun se ye wedi for ewo man mu ana servant Baffour ene ni di ma mentwa me humra sisi anan fa nkomo no hyehyɛ so mfio Hope Generation Ministry ena yeti nebusafo so for penny oda asafia no Prophet Eric Akwesi Amponsa edin enye edin foforo dodo na friend computer man ana nyansabo akwa ena mia na mede to no ene ne betwe ko bobo amene ma na kwa bambra djumedi no so nyansabo akwa ya obulu santan na so ma bi ene na what to say ami adome ho ye wonso ye for ayebiafo ayebiafo je say wa yebi pa na wode afro nti ese ye bo abaso wo konsem twadwun no mu ache nyame hira mo ye di sesi na wode abamu sei so no say ma no keka me ye sindi cash na me ye sindi amponsa ye nto akomodie no so ediye nansi ase de edwuma no asai wo mamu uyo dufo na time medie ena mehun se wiema yesun ena we ba bewu we fie nhwe ni a na ase de ni aba ho na amanfo ano etia o ntimi bi se nu nti no ediye saa bi mmabie mana onipa bi ni ho a mesi ni pisi ni tase emra man kwa wo man mu se obesi adiye kwai ebisa 1992 constitution ebesi 2001 2022 2020 2021 2022 no ya mra pon no mra bie ni ho a emma even judges kora kwan say emma wo bi hyenko no the freedom of movement, freedom of speech, and freedom of worship, but not canon and na yewo regulatory system that quite fast canon presentation of the prophecy. Etimiti yayi ha le betimi aka nyame adoma wode amame no mano atom wo hwe me amte he ya nke ba wie mu nsawom na mo de betimi aka mano atom no say meden kom hye bi beba e be ye threat to the state, threat to someone's life. Tell you se me bi mano ahye nkom no de
and come shepherd safun, come shepherd kurun, come shepherd your mind, come shepherd nipa, come shem you who the ebesi the ebaba. Name Regina said the obesi are present at the end of the yama. And also tell some me you dear phone tea and my begin ha. Hey, police secretary say besi. Hey, and no dear, a bit me I really me were fierce. My part of the much what I say. It's another me and found you to say and come share, but I never I'm not some mammy outside me and come. May I saw my fan life. Strong TV me fan life. Facebook Strong TV me fa. YouTube me fa. Me da satellite. Me da the guitar. And two things are supposed to any of my own of your manas into a more hair. Now come shall quiet tread and quantia. And you come be a sober up to be. You come show. Servant Baffour ya wapa bonti wo share ne previous post a wode atudwa on Instagram stories out me say nensem kekan mu no consistency be abemu dedi kan afie twem October ho 2021 and ode betudwa say asafo ma wo mo ewo Lighthouse Chapel wo mo mpaye ema wo mo kan difo no ene ne fie na wo hu sha rehwo aba ho anokwasem so afiwe mu yete se ne ba kan efrimu saa so no sade betu dwa se wo hunu se eye Nigeria for o ma ahre wo ma nwom to fokuku dam wo ba ba ko wo mu anokwasem so afiwe mu so no yenua ba osinachi wa atwuko no so efrimu saa obi ani na abem na yem papa despite the ya betwem sesi ano se no wode to dwa ne se wo hu se busua no arehwa bemu amagana for ye no mabomu edi arehwo eno no eye threat ana se against emra anempo ye di ana medase se ahye nkom mienu amana bem miensa meboa no ura despite the abeto so nan se frere urade ebegina frere urade ebegu sa enti yentwen kosi se besi ni aka se o ye di wa dance se si ye no enti wo ye odifupa na wo hunu ade ana minimo se Kwame despite achei ya father mfo aye nuanom abesi ne despite ne kai when ma pack can baby a obegina am ya frere me se me de kai ko despite de kai ko no se metimu a obe pack amma ya frema mako anaso bisia ba no nti me kan asem Pentecost munna despite bitishe wasimi gwa nkobia na mabandenden no wasafurade eye ane mesimi nyini nti me kasa nyansam meso me hya nkom ni bi nti me condemn de onto hye sankom but you see God reveals and to redeem onyame ichire osi amakwai nti we ya waka no ede ya owro se Kwame despite obodan ho so obobompai samfunso bi anaboni bi mpo na de oni nyame ntem a adu ya be ye nyina ne Ghana fo nyina nka no mpa abom amede beche because ye nya no so mfa so wo man so pa nyuma wa bie nipa bebere wom aye credit kase emma oman nyina anya hweti mesi police stations mienu baako wa agona wiamo ase ena baako nso so ewo tesamba nse isle goni ada izo sisibi ti say nipa yi ofiri yansa man de sumna so ebe hame aha nipa bi aha o man na be ma adwumefo so employ more than 2000 bibiri bekwa kwotena fi nti yesese erade ntwam Hezekiah Isaiah koshe no honkom sa se wo nyame si ube na Hezekiah adan na ne kire fasu obompa se erade kai wado yi amaye de amawo sadia mensam gu o nyame fie na Bible so nyame na sa so ma Isaiah se ko kache Hezekiah se onwu me 15 years akanin fi won nti sempo so odifo ya hunampa sania wa hye nkom ba ko mienu amana bam na mpade a ena na me throw chawpa eni nyansa kasa ne adesede efa afidie so se me Bobby Ghana difo Ghana asofo no Ghana
ye ne wo mu nyina citizens nyina no ye nyina mo mompa ma na mtitiri no sa was difuo na ohun ye no onso ne Nyankopɔn kasa se ye boyi e wade so ntie no na Osei Kwame despite woni nkyene nkyema Odifo wakoye difo de ma me fa sem betwem no kwasem se wodifo bia onye diye nyame ma no ho akwankyere na enya diye nyina ne wade de ho akwankyere ba bi wo ha a flashy prophecy a bashaw adeko sabara Isaiah nyame piapia say I just wanted to deliver, just go and deliver the message. So Isaiah was just a messenger. Every prophet is a messenger. He delivers. But the man we are not the call. Or the call we are, you will be ha at this semono, you will be ha no nyame wo covenant. Apam. You will differ about nas who had done see ba who said da. Let just say nyame a friend, but only nyame nia pamwa. Edi adanse die ba. Sir, it's be sir. Papa. Na so nyame nsa wo so. Nyame nsa wo so. Tie ye wodi nyame afre no. Ene wodi nyame asoma no. Die nyame soma no otimi ka se me soma biem gai. Enko ba bia bia. Se me so boss mo be mo boss na soma mo. Edu time be no se me soma biem ma. You have no say. Mpanyin si de ordinary de no, benkum no de je. Wonderful. Na die nyame afre no, nyame frɛ wa. Wanu mu nya pam se ma frɛ wo. Ma bo wo din na ma frɛ wo. Nya akukoduro medi wachi. Send ye midi. So you say it was a covenant. Nti nya wodifo bia na hai ye beka na say onyame ma wo de nkom hye ba wo sa ma na kwankyere da bi. Ji wo mu a wo mu ni nyame wa pam na omugina mantle sipim so se nyame ne mekasa direct. The prophet ya no babu wo say nyame ne makasa nti wo kyena atoko ne ayuobuo be yesi ade kyenso da wo pepepe. He was having a covenant with God. Nti ya was the calling with covenant. And then we have obi a wonso a messenger just to deliver. Me pato and that says the Lord. That says the Lord. Sir, say the nyameken. To ube wu abaka se obewu. Ebi buka that says the Lord no ma kwanche. And na me say the okan that says the Lord na so woni nyame wa saa pam no de a wo hye saa nkom no a esese otimu akwanche ka ho. Na so woni nyame ni apam a nyame ama na saa tumi no de akwanche kwota akira situation be worse. Sir, na wo obi ho a wo obi akwanche se ne yefun ya ne ya. O ma na akwanche afekwa de nkyene yefun na ahohono mo. E say nyame asoma no but wan kan kire ne say onye saa akwanche no nka ho. Na wo so difo be nyame soma nso onko ba bi na okọ o manidi na no yonko difo abaka je se nyame o de daada bla me kodi ya no wuye. Ese we hunu nyama we bia we di etira se nyame ni wo. No nti nyame wo ho de wo mu ni enye obi na nyame be frɛ no a wo de adansede be hye na ase nti uti asori bi mu bonsa wo som ye bibia ye na nso nya adansede. Ana nche se nyame ni ho nyame wo ho na mo woni sofo ne nkwa apoma de adansede ba na emu no woni sofo ne bia Nyankopɔn de bambo ahye sofo no nsa se wo asori mu ni adansede na nso bambo ntoso. Na nturu sa asori no wo mu pa se won pa asori won chen a wo ba kopa adansede fi. Nti na Yesu kan nyansa sembi no. Papa se odi mu kosunsu. On se Yesu men kiro eni babu no. On se Yesu ba ye no. Na Nicodemus ati asori. Nipa no mu nyina ye 13. Oba na oye secretary sai treasurer ewo mu no ya na obe Nicodemus no na oba no woni mema mako nan atwempona hyehye aware a na ku na ho feyi nti wono na ya tu asubura bia na wo ba be sabia woni Yesu ko hia ya Yesu bu se nso oso ma no no te so woni do bu se nso ya nka wo be ma ne bia no because wo me hia wo nkom ye nyame ba mo wawa woni mema mako nan ya tena omo nyina anya yi de otoso numa ba ma hye bibi a mokoye engagement le se ni se oban what odin so bi ma Yesu no ja akra na pan ni si ho e fi abura na ko Samaria be se fi yoko wo jaja nso se Samaria fo humre wo
and then a meshia bereme bia so no so you soon there I just say asona no timono no Nicodemus wonu woni say ni did yakoso nya no ohunu but na obambo owu bi ama basa na wade ye be basa na ohunu to was nane meshia bereme bia wakama hintas matem ti so he bible ho a ani wiase nyina the first female evangelist is our bana ona ma Samaria fo no hu Yesu to do na chi it is want me nsu hu no sa no ma wo nyina ye odifo bu ha na ne frɛ no eye wuo hu nkom hye nko a sa obo wo so ade de ye die nko a obo wane de ne ye atenyi nko a edifo na mu obo wane de Yesu ye nko a hye sa obia ne na lie me say me gina na me ye adwuma me to dwum kona na mani bie me to kona na mani bie tada bia obetimi katon so ha na Awurade mo bi kirase ti nyame tumi ne da so ye adwuma na difo no obia mpeso odi ne lemu o mane fefa nti sa wa hye nkom se wo beba mentimi nyi na chinyi ana mama ye mfa na tra so once first na nka bedi atem but me ko di na tem so akwahye wo hu nkom na sese me so me hye hunu obi hu wo nkom hya je se adwuma na maye no mamfa nsusu ye papa bi anto me point what yes nti am I mfa na tra na am I won't take that advantage you say yiso wura desperate Kwame bi hume da bi enye nsa ajiso be hume ne ba mu ana ba ye tu kana Then no ya chance de ne say run yes ajiso be hume so ajiso be hume de say wa da ne hu nyame nti nyame ba twonji si nyame a wo se nyame a wo bo ne wiase no no wote ne wo yase nti o ya wo de abatom fra memu no o da na di se nipa bia nya nkronkro bia mompa ye mo se kwam despite no se kwam despite so ankasa mompa ye ma no na busua na djubefo nya so mompa ye ma no o memu na bomfia a mommo ne tra hwe last 2 months ye ba sori ye worship no na se hanye ko you say younger 3 years na kitwa na mususum tisini summa koda na hyen kom general prophecy me nyame na meka sei emaya mo ba sori a mo wire tutuma no kokko na mo subanye etu na dwo mo gina tutu lai mu me nyame betwa magu sasire wo kaye mo di asafo sika wa manya mo nsu Awurade makoma dibusumachi mo Jesus Christ bese dano obakase ye hwie nsu ogudi pasoa akora na kasa wi afa de obusa na semo a na no nya ne mama say me ba na no nte nso nyame bai o si techire man so e mo kasa wa 3 years onya adom no wa ha efi bra akora na hye ase hye nkomo ha na ya sori no ipa na bat se ben krane sa nto nyame ti me hwa akoma nim de ye ebi ana ye ne edi sofo ache nyame mfa sa nkom hye no se mfa ye so o le be fene pa foforo nti mo ma ye mfa no adeketu abi nkom hye de o ma ye mfa no se ya detra onyame won kasa kwa Odifo yebeda wase fa o final words to dwa na biem no o telephone lines no so obi hia wa otimi afa wo so masimo twato an se adifo djuma nyame djuma untimi mfa ntwetwere fom da betimi de bosom djuma akonvo djuma atwetwere fom yepa djuma twetwere fom ati nyame djuma de untimi mfa ntwetwere fom ti ya kan se bia hwe ne yie oti moma ye nti adisem ho atwea se nya disem baba na ye beka se nya no kore nya very careful ko de o se nya no kore kwa na bebam na ye nsum ne be se sofo nso hu ye no ene Ghana jirifo nyina ye nyina beka ho ye nyina nka mpa bom se bibi sa wade sia no kwai so sam na de ba onya na fi me number 0244 571050 0244 571050 ntimpa chopi me wo Accra Wagya Junction odi Wagya Junction pe also we hope generation and as of computer ma ye ne Wagya court no na edi hwe animu eda edi hia wa asore Tuesday brother anopa
and afi Sunday kwosiara no pa afi every day bi asoso no me ye counseling e wa asori fia yes Nyame show di for e busa for so for computer man ene no etwetwe nkomo no haya ene DAC wetie nsem no bi na wo mu adwenche abomode afafa ye comment section ho na fa som ye na biem so no share video we on all the social media platforms na follow too much GH or Instagram Twitter so at too much GH _ Facebook so are you too much GH nana ma uswa enemy di makrawo